Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri. Donbass'ta keçken 24 saat içinde Rusya işgalci ordusu Ukrayna harbi noktalarına 5 kere ateş açtı. Bunun birlikte onlar Minsk anlaşmalarının yasaklanған silahını işletken, hususan mina toplarında Lugansk ve Pivdenne hücum etkenler. Başka rayonlarda BMP granata topları ve büyük kalibrli pulemyotlar kullanılған. Atışlar vaktinde Ukrayna harbileri arasında kimse yaralanmadı. Тривалий обстріл зі 120-х та 82-х мінометів. 120 ve 82 kalibr mina ve granata toplarından devamlı ateş etuf sabah saat 6'ga yakın Lugansk civarında başlandı. Atışlar tahminen 2,5 saat devam etken. Bu vakit içinde Ukrayna noktalarında 70'ke yakın mina atılgan. Binlerce nazarcılar, polis xadimleri ve Rusya işgalci degen şehirler Tiflis'te kutlevi narazılıklar aksiyaları geçti. 10 binge yakın insan parlamentke kirmek için hareket etti. Onlar bir sıra siyasetçilerin istifa etmesini talep etti. Tafsilatları Nevbeti Kalevhamızda. Sabah Gürcistan parlamenti yanında ses şamata eşitilmey, ama sokaklarda onlarca hukuk korçalayıcı Rusya'ya karşı plakatlar, yerde ise polis kalkanları yata. Tünevin akşam binlerce insanlar bu meydanda Rusya'nı toxtatınız şarları ile narazılıklar geçirdi. Aksiya iştirakçıları parlament yolbaşçısı Irakli Kabahidze hem de İçişler Nazirinin Tehlikesizlik Hizmetinin başlığı istifa etmelerini talep ettiler. Narazılık aksiyalarının sebebi Rusya Devlet Dumasının deputatı Sergey Gavrilov'nın parlamentler ara asambleyasında yapılan çıkışı oldu. O parlament spikerinin yerine oturup bulunganlarga Rus tilinde müracaat etti. Muhalefet böyle hareketlerini hakaret gibi gördü. Çünkü ondan evvel Sergey Gavrilov Rusya nezaretindeki Abxaziya ve Cenubi Osetiyanın müstakilliği için çıkkan edi. Повод тот, что человек, который не признает территориальную целостность Грузии. Bu insan Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tanımay, bizim topraklarımız olgan ve işgal topraklarımızın müstakilliği için çıktı. 92'den 93. seneleri Abxaziyada cenk olganda o da andaydı. Hem de bizge karşı ateş açılgan taraftan edim. Bu narazılık aksiyasının Gürcistan Rusya'ya boysunmayacağını ve onun istediğini gibi izolasiya olacağını göstermek isteyimiz. Afsus ki bu hakimiyet kelgen sonunda tamam böyle şeyler başlandı. Narazılık aksiyaları vaktinde çatışmalar başlandı. Hukuk emeğiciler narazılık göstergenlerini koz yaşlatıcı gaz ve rezina kurşunlarıyla dağıtmağa tırıştı. Onlarca insan yaralandı. Onlar arasında hem polis xadimleri hem de aksiya iştirakçıları. İnsanların aytkanlarına göre hakimiyet onların talaplarını yerine getirmeyince aksiyalar devam edecek. People are angry and disappointed. İnsanlar pek açuvlu. Konuşmak yerine kuvvetçiler attı başlandı. Hem de koz yaşlatıcı gaz kullandılar. Kaç kere mında Rusya vekillerini kirsetmeniz dedik. Milletimizni hakaretlediler. Onun için mında o kadar çokmuz. Tiflis Rusya'nı işgalci memleket Abxaziya ve Cenubi Osetiyada cenk başlatkan devlet dep saya. Rusya bu topraklarını müstakil dep tanıgan memleketlerden biridir. Amerika Birleşken Devletleri, NATO, Avrupa Birliği ve Birleşken Milletler Teşkilatı Rusya'nın hareketlerini takbih etip, onu Gürcistan topraklarını azat etmeye çağıralar. Anjela Leshko, Elvina Khalilova, UATV. Saylav kampanyalarının açıklığı ve kanunsuz teşvikat, Apora Cemaat ağının nezaretçileri Ukraynada saylav ketişatı başlanğan son 100'ge yakın kanun bozuluğunu kaydetti. Bu haqda teşkilatının vekilleri briefing vaktinde haber ettiler. Aynı zamanda faillerinin bildirgenlerine göre vakit pek az olsa da saylav komissiyalarının şekrenevleri ve mebus namzetlerinin kaydetilmeleri bozulsuz geçti.
Фактично це 58 днів. Компания үчүн 58 күн айрылды. Bunun нәтижесінде бір sıra проблемлер пейда oldu. Олар арасында Меркези сайлав комиссиясы тарафından satın aluvlar. Олар да bunu öyle tez yapıp yetiştirmey. Çünkü bir sıra весиха hazırlamak gerek. Ama yolunu tapıp ve kanuniyetini bozmayıp şeyini yetiştirdik. Saylavlar tertipke көре keçecek. Gerekli satışlarını ise biz bir kaç kısımga böldük. Сувух Дженк музейі Одессада НАТО яртылмасының 70 еллығына бағышланған уникаль сергі açılacak. Сергіде Сувух Дженк заманларынан қалған онларca плакатлар, оларны да кечкен асырда альянс азалары олған мемлекетлерде яшағанлар yollayады. Сергі тешкілетчалары эмин экспонатлар НАТО аққында пешіні фікірлеріні көстермеге олалар, амма оларның мақсады украинлерге альянсын фалиеті оның кечмашы ве НАТО Украина ишбірлігінің земаневи аспектлеріні көстермек. Кечкен асырның екінші ярасында yüz берген вақиялар заманында қалған экспонатларны Одессаның Ғарби ве Шарқи санат музейінде июльнің 9-на жек көрмек мүмкін. Odessa is a very important city. Одесса пек муим бір шәр. Қара деңіз велиманлары оның емиетіні артыра. Мұнда Сувух Дженк вақтында қалған бір sıra пешін фікірлер алияда бар олғаныны пек яқшы аңлаймыз. Бұ сергі ярдымынен шәр сәкенлері НАТО насыл бір тешкілят олғаныны ве бүгінге қадар олған пешін фікірлеріні йоқ ете білежеклер. Бүйік Британия тыш ишлер назирлігінің сабық башлығы Борис Джонсон ве муэсисінің амелдекі елбашчысы Джереми Хант Британия консерватив фырқасының башлығы вазивесіне сайлавларының 5-ші турында ғалибе қазандылар. Джонсонға 313 мебістен 160 мебіс қол тұтқан. Хант исе 75 рей алған. Эндіден бұ екі намезет үшін консерватив фырқаның бұтын азалары рей бережек. Бұ исе тахменен 160 бин кіші. Ғалиб Бүйік Британияның баш назиры вазивесіне кечежек. Тереза Мей июнің Едісінде Брексит бойынша чыққан давалар озынден консерватив фирқасының елбашчысы вазифесінден айырылды. Яңы лидер белгіленген сон о баш назир вазифесінден де истифа етежек. Бұдыға бұл сонки хаберлер еді дата-тастяты жемалыматнен сіз біздің сайтымызда таныша білесіңіз. UATV или олыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.